nje kube njani ekhaya mekukhona ungiza ingane into phakathi ziyashawa ingane nento yokushawa ingane yokubeka iqiniso yokuthi mangabe uzohamba wena uvogela abangani bakuthi bathini la kuyofanele wazi ukuthi umthetho wasekhaya uthi sikhule nje thina senzale bona ngoba sikhona umthetho ikhaya ngenamthetho alikho ingane mayonile iyakhuzwa phinde ikhuzwe kathathu okwesine uyifaka isibhathi ese-warning yabona esikhombisayo ukuthi angiyithandi lezo mthandana mayiqhubeka naleyo nto bese-ke mayisikhula ngokwanele uyithathise phansi uyithethise ukuthi tanami khetha ukuthi nguyisho noma wena uyisho wakho uhulumeni nokuthi namalungu wafaka la ekhaya ngoba mina ngizokuba nayo impusho lapha angizokuba ubaba mina ngiphinde ngizokhuthama kuwe ngikudlala wayibeka abafazi enginabo mina beautiful women I know there's a few beautiful women abazi bethinta omunye umuntu uselokubazala zingindoda eqondile enomthetho eyaziyo inhlonipho eyaziyo ukuthi umuntu wesifazane uyakwazi unamamuthi uyathetha alwe aphoke ngo-12 ngimlalele ngehle ngipholise lapho engikhona khona ngakusasa kuseni ngithi mina ngithandile ukuthi nokuthi ungikhuza kahle kodwa la weqisa isandla impela athi ngiyapholisa myeni wami asiqhubeke shuthi kahle kahle lempatho shuthi nje kahle likhanya kakusenyimela hayi bo beautiful women akashadile-ke nozista uzista